نصف شب است. همه خواب، اما چیز انسان را وادار می سازد که خواب نکند، برنامه کند. به همه شما سلامتی خواهان هستم عزیزان دل. ادامه برنامه جستجو است و وقت را جدا کردیم، کوشش کردیم تا یک نقطه هم باشد خدمت بر جامعه. نمیدونم از برنامه یکم کی پیدا شد کی پیدا نشد، زیرا رقم های خودشان را میگذاریم، اما با امید هستیم، چون امید محرک زندگی است. به امید زیستن بسیار دشوار است. یک نامه آمد. نامه ها خیلی زیاد میاد، اما این نامه ای که آمد باور کنید با میخ حتی خطا نکنیم، با میخ با یک چیز انسان رو اشکاف میکند، شکاف میکند. بسیار دردناک بود. نامه هایی که زیاد میآید ویدیویی، من بیشترش رو کوشش میکنم نمیگذارم، با اون خاطره که شاید سبب نافهمایی عائله بشود. و یک ویدیوی آمد، یک کودک سخن میکرد، من درون میسوختم. پدرگویان سخن میکرد. همین ما رو وادار ساخت که شب برنامه کنم، لیکن من این ویدیو رو نمیگذارم. باور دارم گذارم هر یکی شما به آب دیده تماشا کرده نمیتوانید. نامه از پسری که چند سال باز یاد نه وطن میکند، نه فرزند میکند، نه عائله میکند. میگفت پدر هیچ چیز لازم نیست، یک بار بیاید بس، یک بار بیاید بس. بسیار دشوار بود نوار را دیدن. میدونه برای فرزند تو من گریه دارم، برای فرزند تو من گریه دارم. ای پدرانی که سالهای سال بی‌درک هستید، از کیف و صفا و دنیای شما را برده است. فردا شما جواب میدهید، شما هیچ کجا نمی روید. فردا شما جواب خواهید داد. بخشش کمک به احساسات داده شدیم. برنامه رو شروع میکنیم. خدا کند که شاید کسی رو پیدا کنیم. پس رفته من نامه را قرائت میکنم. نامه اولین. من 6 سال است که پدرم را می جویم. التماس به من کمک کنید. از صایف عطا، سال تولدش 15 ایونی سال 1940. گوشویش نمی شنوند. روزی 31 اکتبر سال 2013 از فرودگاه شهر کولوب به فدراسیای روسیه پریدند. پس از او یگان درکشان را ندارم. روزی رفتنش بلیتش را به ینگم که در خانه من بود نشان داده گفت است که من به روسیه می روم. دیگر خبری نیست. نفری که یگان معلومات دارد خواهشمندم با این رقم ها خبر بدین. سلام اکای دلوار، من پدرم را می جویم. پدرم سال 2001 برای کار به مسکو آمدن و تا حال خبری نیست. سویونو فرهاد، سال تولدش 1968. ما فقط یک دانه صورت داریم و بس. نفر معلومات دارد به این رقم ها خبر بدهد. میرزا علیف از فردین، از ناحیه رشت، جماعت قلعه سرخ،
танҳо медонистем ки ба шаҳри новосибирск рафтанд ба кор ва 15 сол шудааст ки ба ватан барнагаштанд. ғиёсов камолиддин аз ноҳияи рашт писарамакам мебошад. тахминан солҳои 2013 ё 2014 ба федератсияи русия барои кор рафтанд. ҳамдиҳаҳо мегӯянд 2 сол пеш дар ҷумҳурии қазоқистон ӯро диданд, вале дигар хабаре нест. диловар, хоҳишмандем ин хабарро дар барноматон гузоред. ман падарамро меҷӯям. ҷураев қобил амонович. соли таваллудаш 15 сентябри соли 1968, исфара, деҳаи Ворух. соли 2005 ба шаҳри Москва рафта, аз соли 2006 беному нишон. бисёр мехоҳам падарамро пайдо кунам. нафаре ки ишонро мешиносад ба ин рақамҳо тамос бигирад. салом бародари азиз, ман бародарамро меҷӯям. рӯсти чанд блогер муроҷиат карданд, дастгирӣ накарданд. хоҳишмандем кӯмак кунед. ин шахс Шарипов Амон аз Қурған, ҷамоати Заргар. соли таваллудаш 1992. падару модари пир дорад. илтимос акаҷон, нисбати мо бетараф набошед. падару модари маъюб дорам. аз ғамҳои акам бемор шуданд. Санавбаров Музаффар Кишваршоевич. таваллудаш 11 январи соли 1980. аз соли 1999 ин ҷониб бедарак аст. гуфтанд ки соли 2017 дар шаҳри Якутия дидаанд. дигар хабаре нест. 20 сол шудааст. нафаре ягон маълумот дорад. хоҳишмандем ба ин рақамҳо тамос бигиранд. як илтимос дорам. акоямро гум кардам. аз соли 2007 то ҳол бедарак аст. номаш Каримов Сидиқҷон Холиқович. соли таваллудаш 29 октябри соли 1982. аз Исфара, ҷамоати Чорко. то он даме маълумот дорем Оренбург рафтааст. модари зорам шаб то саҳар ба фикри акаам хоб намекунад. агар бемалол бошад, шумо ба ютуб гузоред. Ҳакимов Тоҳир. соли таваллудаш 1990. соли 2012 аз хона баромадааст, то ҳозир бедарак аст. ҳама аҳли оила дар ҷустуҷӯи Тоҳирчон ҳастем. телефонҳо дар поён. як нома аз шаҳри ваҳдат. ман хоҳаршӯямро кофта истодам. муддати 6 сол аст ки аз ӯ хату хабаре нест. ба шавҳар доданд, ҳамроҳи шавҳараш ба ҷое рафтааст. чанд маротиба ба хонаи шавҳараш рафтем, аммо мегӯянд ки намедонем куҷо рафтаанд. ин рақамҳои бародараш ҳаст, то дили модарашро шод кунем. таваллудаш 1989. номаш Сафарова Марҷона. номи шавҳараш Раҷабов Баҳриддин. салом алейкум диловарҷон. ман як модари 60-сола аз шаҳри ваҳдат мебошам. шукри худо 6 фарзанд дорам. 3 духтару 3 писар. фарзанди калониам писар, номаш Ёқубҷон, вай соли 2005 ба Русия рафт. то ҳозиран наомадааст. дар муддати 15-16 сол 7 ё 8 бор занг задааст. тамом. охирон боре занг зада буд. пурсидам ки бачаҷон, кай мебиёӣ? охир ман пир шудам, кур шудам. биё як бор туро бинам, баъд дунёро падруд гӯям. қасам ба номи Парвардигор ба ту менависаму оби чашмамро дошта наметавонам. модароне ки фарзанд доранд ин дардро бештар мефаҳманд. фақат ваъда мекард, мерам, мегуфт. тамом. падараш пиру дармон аст. ман бошам, қасам, фишор дорам, давление ва чашмонам ҳам хуб намебинад. ҳар гоҳе номашро мегирам, оби чашмам мерезад. аз худоҷон илтиҷо дорам, як бори дигар насиб кунад ки ӯро бинам. шояд нафаре мешинохта бошанд, ӯро насиҳат кунанду ба мо равон кунанд. шояд дилаш гарм шаваду як рӯзи модарӣ кардаамро, як рӯзи сари гаҳвора хистанамро пеши чашмаш карда. диловар, боварӣ дорам, ин номаи маро фарзандоне ки айни ҳол модар ё падар надоранд гӯш мекунанд, оби чашмошон мерезад. аз ҳамаи шумо бахшиш мепурсам барои бероҳат карданам, аммо ин дарде ман дорам, ман медонаму худо.
دائما در عبادتم دعا میکنم که خدایا بندگان مهاجر را نگهبان باشد. وقتی میفهمم در روسیه یگانجا صدمه شده است، یگانجا ترکیش شده است یا یگان چیز دیگر، من میمیرم و دوباره زنده میشوم. کاش که فرزندم سلامت باشد. حسینوف یعقوب جان. منطقه‌ایم را جستجوی دارم. نامش رحمانوف اولا. سالی تولدش 1972. زاده دهه یکخانه شهر پنجکند بوده. آخرین بار 10 دکبر سال 1993 از خانه برآمده به سمت ازبکستان. تا حال از او خبری نیست. اکا این برادر من است. نامش امید جمعیف. سال 2002 گم شده است در شهر مسکو. تا حال درکش نیست. اگر نفری میداند این رقم ها تماس بگیرد. این بود چند نامه‌ای که آمد ما قرائت کردیم و امید داریم که گمشدگان پیدا بشوند، به عائله خود. رفتنامه کسی نامد، می توانید بروی دیگر به این رقم هایی که هست ارسال نمایید. شرط چنین است 4 رسم و کمی معلومات درباره نفر گم شده. این طریق ما کوشش میکنیم تا کسی رو، چون به امید نیستیم، امید داریم، پیدا کنیم. در دیگر شبکه‌های اینترنتی شما میتوانید این نوار رو پهن بسازید تا که کمکی ما همین است، از دست ما همین میوید تا دیگرها ببینن، هر کسی رو شناسن و کمکشون رو بر ما نیز رسونن. خود رو احتیاط کنید. خداحافظ.